indoda malungana naye enenkemba yayo ihoshiwe esandleni sayo. uJoshua waya kuyo wathi kuyo, uvuna thina noma izitha zethu na? Yathi, cha, ngifikile njengesikhulu sebandla kaJehova. uJoshua wayisewa ngobuso emhlabathini wakhuleka wathi kuyo, ithini inkosi yami encekwini yayo na? Amen. 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 Bazalwane, sibona lana ezwini lethu lapha nakuJoshua. Kukhulunywa lana ngabantwana bakaIsrayeli. Sebelwelile iJordani abazalwane. Sebephesheya nalo njengamanje. Siyatshelwa lana abaningi babo amabutho akaIsrayeli awakwazwanga ukubuwela iJordani ngenxa nini abazalwane. Ngenxa yezinto ayezenza uNkulunkulu. uNkulunkulu waze wakhipha izwi lokuthi angeke nize nibone izwe lesethembiso. Kepha yena kuyoba abantwana benu abayobanakho ukuthi bafinyelele khona. Siyathola lana kusekwenye igeneration bawelile ibona abawazile ukuthi bawele iJordani. Uma sebeliwelile iJordani, zonke izizwe ezaziphesheya kweJordani bazalwane zasezizwile ukuthi uIsrayeli ngesikhathi bebuwelwa iJordani uNkulunkulu ubekade ehamba nabo. Wafika uNkulunkulu wawamisa amanzi umhlabathi woma bakwazi ukuwela. Mase bewelile-ke bazalwane balindele ekutheni babheke impilo. Kepha uNkulunkulu akabashiyile ngoba ngaso sonke isikhathi uyakwazi ukuthi akhulume nabo, akhulume noJoshua ukuthi ngikhona. Nakubuke njengamanje siyabona uJoshua uthi mayiphakamisa amehlo wakhe ubona ibutho, nali ibutho le ndoda lena iphethe izikhali, ihlomile njengebutho eliyempini bazalwane. Usiyabuza ukuthi awukambe nawe ngabe uyibutho uzojoyina ithile. Ngoba uJoshua uyaqonda ukuthi njengoba behamba nje nabo banokwesaba etheni le ndawo abaya kuyona eJerikho bazalwane sekuhanjiwe kwawuphenywa kwatholakala ukuthi kunane nama-giant abantu bakhona bade balapha bayesabisa. Kepha uNkulunkulu uthi yani nikhona, uthi ngihamba nani ningesabi lutho, ngiyobe ngihamba nani. Usiyathola kamuva uJoshua ukuthi mayesembuza lo mbhemu lona ethi ungubani wena uzozijoyina yini, usiyazisho yena uthi yena ngisuka emazulwini ngithuliwe ngingelosi kaNkulunkulu. Usiyaqonda ukuthi hawu asiyena nje umuntu, kepha yena umuntu kaNkulunkulu, uyisithunywa sasezulwini. Waguqa phansi ngamadolo wakhuleka kuyena, wabheka isibuso bakhe phansi wakhuleka. Amen. uJoshua wayisewa ngobuso emhlabathini wakhuleka wathi kuyo, ithini inkosi yami encekwini yayo na? Isikhulu sebandla likaJehova sathi kuJoshua, khumula isicathulo sakho onyaweni lakho ngokuba indawo omi kuyo ingcwele. uJoshua wenze njalo. Amen bazalwane. Siyabona-ke lana siyakhuluma-ke isikhulu lesi siyakhuluma sesithi akakhumule izicathulo zakhe ngoba indawo ame kuyona indawo engcwele. Bazalwane siyathola-ke lana ukuthi kufika inkazimulo yasezulwini ifinyelela kule ndawo ithatha ingxenye enkulu yale ndawo lena. Njengoba uJoshua ehamba nje kufanele azikhumule lezi zicathulo ngoba njengamanje ubhekene nenkazimulo yomuntu wasezulwini, ubhekene nayo bazalwane. Ile nkazimulo-ke le bazalwane esiyizele kule ndawo nathi ekutheni sizothola amandla, sizothola nomlilo lo ekutheni uNkulunkulu ahambe nathi ngoba nathi sibheke empini sizohambeni lwethu la sibheke khona bazalwane asazi silindele noma yini noma yini. Ekutheni endleleni esihamba kuyona zikhona izitha zethu zilele siyosivukela noma yini. Isho khona emakhaya silele embhedeni yethu bazalwane, siyafika kwakhona zizosidoba zisinyathele bazalwane, ezinendaba yona zona ngoba zithunyiwe nazo zenza umsebenzi wazo bazalwane. So thina-ke siphe zethu izikhali sisihlome kanjani, ukukhala nje kuphela akusizi bazalwane. Fanele sihlome izikhali, masiqine emkholweni wethu, masenze okufanele kuNkulunkulu ukuze azona masiphuma la sihambe bazalwane sinqobe lempi le. Masifike bazalwane zonke izingelosi zobumnyama,
izitha zomnyama ezigcwele emakhaya ethu kuyo yonke indawo so ngabe kuthiwa sibekelwe imigogo la sihamba khona bazalwane masideduke sihamba ke nalawo mabutho athunyelwe ezulwini wasiwabona ngoba wona awumoya uNkulunkulu akeke sesimbona kepha simbona ngezimanga zakhe uma izinto sezenzeka bazalwane ukuthi ukhona yena thina phela ukusethela ebese senza okufanele sibona lokho nje kuphela thina ebese siyaqhubeka njalo simkhonze simdumise singakhathali simhambe lolu hambo and masihamba bazalwane akubonakala ukuthi siyanyathela ngempela kungabuzwa ukuthi awusibani useshonile mawubonakala ngazo zonke izikhathi ukuze uNkulunkulu wakho angasuki kuwena ebisitha singatholi isikhala somngelo kusho njalo ke bazalwane kuthiwa ke babefika ke ngaphesheya endaweni lezi zathi ngaphesheya kweJordani kuthiwa iJerikho lalibikiwe libiwe ngezindonga ezinde kuthiwa ngisho yena namasango akhona ayikhiwe kwenziwa lokho ukuthi ngoba kuyaziwa ukuthi labo abantu bakwaIsrayeli beza ngapha ngakulo izwi labo beze kuzothatha umbuso umhlaba wabo njengamanje futhi babezilindele babezilungiselele ekutheni bazolwa bazofa kepha uNkulunkulu ebanikile abakwaIsrayeli amandla esethumela amabutho asezulwini ethumela izingelosi ezinkulu zasezulwini bazalwane ethumela izidalwa zezulu ukuthi zizobambisana nabantu bakwaIsrayeli nakuba benokwesaba bezibona bebancane kepha ekuhambeni kwabo bayazi uNkulunkulu izwi ukhiphile ngoba yena bazalwane njengoba sifunda lelizwi nathi sizosho njalo ukuthi alikho elinye izwi esingalilalela esingakholwa ngaphandle kwaleli bazalwane elikhulumayo thina ezihlizweni zethu alikho elinye igama yilelo gama bazalwane esinikezwe lona isikhali lona kuthina elikhali esikhali ngazonke uma sihamba endleleni yethu sivula indlela ngoba sona sishaya ngani siyinkemba ekhali ngazonke and evutha umlilo bazalwane so masiyesana ekhambeni wethu masihambe sibe bold sihambe sikhululeke sazi ukuthi siphethe izikhali sibize njalo singakhathali uma kusavuma uma inhliziyo isavuma masiqhubeke njalo bazalwane ilelo zibazalwane ngithi njengamanje masibuke siphinde sidlule laphana sibuke laphana ake sifunde lapha kuLuka uLuka u23 sizobuka nje ku39 verse 39 kuya ku49 sibuke lapha ukuthi kwenzakalani uJesu Khristu wehla emazulwini wazofela izono zethu ukuze akwazi ukuthi uma esefile thina sithethelelwe usekhona ke emhlabeni bazalwane sibona lapha la eselenga isiphambaneni kuleli izwi leli ake sizwe ukuthi thini bazalwane sifunela uverse okay uLuka 23 yes uverse 39 yes uye 49 njalo esinye sezilelesi ebesiphanyekiwe sahlangalaza sathi wena awusiye uKhristu na zisindise kanye nathi njalo kwisilelesi siyathola bazalwane ukuthi lapha uJesu simthola esiphambaneni ufika unalele izilelesi eziwu2 ezazilenga emaceleni naye yena wafika waphakathi nazo siyambuza ke lesi sithi basaphila laba bantu bayabonana wena usiye yini uJesu Kristu na sase siphendula esinye sasithathisa sathi nawe awumesabi uNkulunkulu ingani ulokhulu lahla nawe na thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela okulingene nesikwenzile kepha lo akwezanga lutho lubi okay siyaphenduka ke lesesinye ke singale kukaJesu esiphambanweni siyamlalela lo munye kakhulu
sithi ke wena ungani wena ubuzelani ngoba vele uyazi ukuthi yena uNkulunkulu awuzibuki ngani wena uze ubuze yena ukuthi yena ngoba yena unamandla ingane lenganathi na ngoba nasize lelezi futhi siqonde ukuthi bazalwane ibona abafanele ukulenga lapha hayi uJesu Khristu ngoba bayalazi igalelo lakhe bayaqonda kahle ukuthi uJesu Khristu lokulenga naye akufanele ngabe yena ulenga kanye nathi izelelisi. Amen. Amen. Sasa sithi Jesu ngikhumbule nxa usufike ebusweni wakho. Sibona ithuba bazalwane ithuba noma ubani omunye owubonayo amandla kaNkulunkulu ongalisebenzisa ethena sikhumbule Jesu Kristu embusweni wasezulwini ngoba siyazi vele njengamanje ukuthi uJesu yobela uzobulawa efeni kwakhe umoya wakhe uzohamba uye emazulwini. Sona sizazi ukuthi uma umoya uzohamba ubheke kude bazalwane fanele sikhumbule ukuthi ezikikeni zethu zonke esinazo uma sifake uJesu phakathi konke bazalwane kuyolungiswa sezwana bazalwane ilo konke bazalwane kuyobe sekulungile bazalwane sidinga nje uJesu ukuthi alungele phakathi kwethu emakhaya ethu noma alikuphi la ngoba esemsebenzini noma alikuphi la sikhona sidinga nje leli igama leli ukuthi sithathe silifake ngaphakathi uma selikhona lona umsebenzi uzokwenzeka siyokhululwa bazalwane ake sizwele ukuthi emveni kwalokho uqhubeka uJesu uthini wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadisi. Kunjalo bazalwane namuhla uJesu uthini uthi ngiqinisile ngithi kuwe namhlanje konke oyikhona noma obuyikhona kuhlanziwe mangisuka la ngizobe senginawe emaphakadeni bazalwane nathi sezimele ezifana lezo ngisho ngabe sesibulele abantu ngisho ngabe uyazazi ukuthi ziningi izinto zezile ukuthuka abazali bakho wenza konke ukungcola kwenyama okukhona emhlabeni kepha into omdingayo njengamanje udinga uJesu Kristu mawuthathe yena ufake yena konke kuzolunga bazalwane uzohlanzwa ube musha. Amen. Kungaba ihora lesithupha kwase kuba mnyama emhlabeni wonke kwase kwaba ihora lesishiyagalolunye kwafiphala ilanga isihengo sethempeli sadabuka phakathi uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyabeka umoya wami eseshilo lokho wafa. Kunjalo ke bazalwane nathi kufanele sisho njalo bazalwane sibize yena bazalwane ukuze yena emveni kwalokho konke uyobe sekubhekelela ekubona ukuthi wenze kanjani ngalo ithemba kuphela thina sidingayo ukuthi siphakamise amehlo ethu sibheke yena kuphela sibize bazalwane silule amaphimbo ethu noma siphakamise amaphimbo ethu simemeze kakhulu akhathathi ngabe sikuphi uma sisekhaya emakhaya la sikhona simemeze kakhulu bazalwane singakhathali ukuguga phansi simemeze singesabi singabuka abantu bazalwane impilo yakho lena impilo yami lena bazalwane ngisho njalo mina kuthi ngangeke ngihlale la kusuka ngo2012 uma unguthi bazalwane angiyibonanga umehluko ekubeni khona kwami nami ngihlalile bazalwane sihambile isikhathi wadlula uCovid amabandla bangaye emasontweni abantu kuze kube namhlanje nabazalwane ngiyagijima nani bazalwane ngilokhu ngihleli ngasonke isikhathi kepha izimpi emakhaya ethu lokhu zilwe njalo engazizibunga futhi manje ngiyalethembisa ngeke zime kuzomane kube wesibazalwane kuba wesikakhulu bazalwane babethiwa ugijima kakhulu nawufaka amandla nazo ziyaqina ngoba basazwane isimo mabe sesikunendawo kufanele siqonde kahle impilo zethu emqondweni ethisweni zethu kufanele sihlale sizinze lokho ukuthi mabe umuntu wenze njani nosathane uyahlela impilo yakhe uthi ngizoke ngibone ukuthi awuzobuya yini asho yahamba ayifulathele usathane lempi yakhe ngizoke ngimbone ukuthi uzahamba uyangena uNkulunkulu emhlangana noma yini uNkulunkulu bazalwane ikukhumbule lokho
ukuthi akamenywa ebavele bambone sayithushe nje usathane kuthi niyabona lo ucela utshela ukuthi uyazi so engibone ukuthi ke uzogcinela ngiyambona wakho lo angaphela uNkulunkulu ahlekise ngawe kunjalo bazalwane it's because ziningi nezinto esizithandayo lezi zinto zenyama ezifunwa inyama sihlukene kabili thina siyadonsa umoya nawo ufuna okwawo nenyama nayo ufuna okwawo ngapha nangapha so yazi usathana ukuthi ubeke izinto zakhe ezinhlelo lezi zinto ezingalast lezi zinto lezi eziphela manje uyakulangazelela khona ukuthole uhlale nakho uye kufe futhi ukushiye bazalwane bese kuyabuka haleluya uyazi vele uzobuye ngoba ekhaya bengakahluzi kahle usatatazela inyama yakhe le njalo bebazalwane thina sisenkingeni ngalokho bazalwane ukuthi asisiteli kahle sizalana singayihlelile kahle ngoba kudingeka bazalwane la umuntu osehlele kahle ukuthi mina ngizala ngizohlala ngizomkhonza futhi ekumkhonzeni kwami angizobuka mina umunye umuntu ngizokhonza mina uma kufanele ngisithethile ngizoyenza futhi angeze nginako umuntu ngizomane ngiye khona ngibheka kulungile makuyathi uNkulunkulu uyabona emazulwini uzokulekelela phambili kwakho uNkulunkulu uzobeleka endaweni nje esondele eduze hamba sila ukudla funda iBhayibheli thandaza ngise uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyadinga thatha inhliziyo yami njengamanje iyabesula ngiyabona ukuthi isemhlabeni kakhulu kakhulu enyameni uNkulunkulu wakho bize zonke izinkinga onazo kepha ngabe ukuthi wena ngesikhathi sifika inkinga nawe uvele uthobele zona uNkulunkulu yaphela bazalwane akabafuni abantu inkinga zabo uvele la yaphela ethawa kwabacabanga ake ngiyeke uhamba akuhambe indlela yakho nangu usathane wakho ulithi nangu usathane wakho ulithi ikhumbule bazalwane uhambe lwe izindlela zimbili uyayithatha wena yazi thina sikwifreedom thina la emhlabeni ngoba la emhlabeni kunkulu akaphoqa uJesu wehla waziveza thina wathi nayi indlela enohamba ngayo ngisho siphenduka bazalwane siphendula ngalo leyo gama asiphoqiwe siyancekwa kuthiwa masifune njalo kwenzela ukuthi ungathi mabese kunge usungale kokufa bese ubuke emhlabeni uthi nawo kodwa nkosiyana sengathi ungabuye ukhulume nawe uyabekhuluma uNkulunkulu ngoba awukwazi ukuye umthole bazalwane ngale yabo kufa ithuba elikhona yilo le liyadlula mhlawumbe thina sazi liyaphela nje ma-awena mbala kusukela manje liyaphela nje izinsukwini ezimbalwa uyitshela ukuthi wena uzobona ukhisimusi wena awawazi ingoba bazalwane situkiswa situkiswa lezi zinto lama-altare lana oNkulunkulu abanganalo igama labo uNkulunkulu abadlule emakhaya ethu bazalwane abasifake ehlathini uma sasingene bona usathane azithathele uyazi ukuthini bazalwane impika sathane inkulungwane usuwenze esilowo nalowo esekuyikhethela nje lokho okuyizithunywa zobumnyama eyizingelosi zobumnyama kuyeyikhethela awunyekele mina lo ake ngimthole eke ngizenzele nje ngaye kuyazi ngiyakutshela bazalwane nazo sijuthiwe ingelosi yobumnyama ngayinye inejuthi yayo inekeziwe ithena wena lapha uzospeshalaza nje etwaleni kwenza sure ukuthi bakuthanda lokutwala babe ngatholanga lokutwala banikeze lamathinda asekhona energy drink ubadestroy nje ugcwalise ilokhuzane ilento i-acid emzimbeni yabo uyigcwalise bayobona sebegula sebesayisibhedlela bazalwane nezinto ingasasebenzi sekuthule isikonkomo sekunenkinga sebedayalizwa laphana ey'bhedlela sekunzima bazalwane kuyosiza wona umthandazo uma ukuthi uyawuthola nalowo mthandazo bafika abazalwane bathandaze ngoba uma besesifikile thina bazalwane indlela iyavuleka bazalwane ngisho bese kuthiwa besengivalwa amehlo kuwena ngisho bekuthiwa ekhala lapho besekugijima izinto ezingabona zichumela embhedeni uthi uyabona umbhede wakho ubonise unyofozekile ukuthi uyakuwubani adelelela kanti sesifikile isithuka sobumnyama kunama-specialization kulana abazalwane noma uzade sikhona kuthiwa ekhaya bese kunama-group awu-2 uyakwazi ama-group kuthiwa ama-kids
Angisebo igroup ethile ihlanganiswe isimo esithile esenzeke ekhaya nalena igroup kanjalo one group mase u3 elikhumbulani uthwala abafana abawu3 laba abagijima lapha eceleni le group yena umfana ngamunye uzakhela igroup yakhe ekhaya akusezwane abazalwane ngiyacabanga bayisimo esifana leso umama uthi bazalwane bese ngicabanga nje mina ukuthi ngizophuma ngivele ngoshiye lo muntu isimo besisinzima kangaka so bazalwane ngithi bazalwane kufanele siwuthandazele njalo lwande kepha ngiyazi iqoqiwe iyo konke bazalwane kwenzeka komunye nomunye kuthina bazalwane emakhaya uma bengukuthi sihleli ngobuso asibhekile ukuthi kwenzakalani emakhaya ethu asisukumi sibuka abantu babe kufanele size enkonzweni sizwele ukukhathala kakhulu sivele isibhokobhoko kulungile hlala ekhaya lakho hlala naleso sithi ngoba kusuka kuwena ngaphakathi uzivumele ekutheni masizenzele lapha ekhaya akukhathathi ingane noma umama noma abe ubaba ohlele ekhaya isithe uyasibona manje wena unikezwe isikhathi sinikezwe isikhathi bazalwane isiphethe isikhathi uyosinikeza esayidlula lesibazalwane ngoba sibonile emakhaya ethu sinqoqa izinto bazalwane namanje isazonqoqa futhi ngoba thina siyahamba bazalwane ngenze ngisale mina ngidoluha ngiyobe lokhu ngihambe njalo bazalwane ukuthi yena bazalwane kwenzakalani phambili angisenankinga mina nalokho uma bengushushu uNkulunkulu ukuthi ngiyobithukile ngihambe kumnyameni bakhona la ngihamba khona ngithi kulungile baba ngoba wena ungibizele kule ndawo ngibizwe nguwena uNkulunkulu wami akekho omunye uNkulunkulu mina ngiyomkhonza ngaphandle kwami wena kuphela baba wethu engiyomemeza igama lakho asoze ngabuyela emuva ngiyobane ngihlukane nomndeni wami uma bengikhoqa ukuthi angishintshe ngibuyele esimeni sangihlupha baba wethu ngingakutholi ukuphumula empilweni yami baba ngifikele esandleni sakho njengamanje ngithi angifuni ukushintsha angeze ngisuke la ngabazalwane haleluya njalo bazalwane mina ngaleso sipho ukuthi uNkulunkulu usifike isikhathi mina ngiphethe lesikhathi ngasifuna uma besiwa endleleni yami nasiwa phansi bazalwane ngiyomfonela manje umfundisi ngithi umfundisi angibone ngicishe ngidinga ukuthi ngithandaze igama lakhe lokuqala umfundisi oyelisho abazalwane entini okufanele sithandaze kufanele sibonane ebesathi wena kodwa kufanele uyidinge ifasting bazalwane isikhali sokuqala uyathatha isikhathi sokuqala bazalwane uyahloma uma ukwenza lokho ayahloma namabutho ezulwini bazalwane azokwehlela kuwena hayi ngoba uNkulunkulu engazazi inkinga zakho uqonda kahle uNkulunkulu bakubeke wena engayihlizweni yakho izwe yakho ngabe iyavuma yini uNkulunkulu uhlala ezizweni ezivulemayo bazalwane akakusukeli ngiyambela kusukela uma bengiyabona ukuthi hayi awukho sure bazalwane kepha masibize uNkulunkulu bazalwane uyangenelela ngazo zonke izikhathi bazalwane uyabona ukuthi nalowo wena ukhona nomunye futhi ezulwini ofana nawe bazalwane nikukhumbule lokho ukuthi lento eyenzeka wena uNkulunkulu yenzeka futhi nawe isinayibuka lapho eTV wazi kahle ukuthi wenzakalani ukwazi wena ungakazi uyaqonda kahle empilweni yakho ukuthi yini oyidingayo kepha ingakho ekulethelayo ufuna ukuthi kodwa usebenzele izulu liyasetshenzela abazalwane akekho nje umuntu othola into mahala abazalwane eparadise kuthiwa lihlanga lakhona lincane ngiyacabanga ukuthi uma ulibuka ngamehlo akho enyama abazalwane uye ubone ukuthi nomzimba wami ngeke uzungene kepha manje ukuthi bazalwane unolamali ukuthi asezulwini sewulungiselelwe lona uyonamnkinga uyona ufika nje vele ivuleke belikhulu kuphela wena uphela kepha bazalwane leli opposite ngale i-hiatus lona ke bazalwane uthola ikhulu lendlela ongayiboni kuba yisecond nesecond kuba ngesecond sesengene izinkulungwane zabantu bazalwane uthi uyaphuthuma futhi kuphuthuma kakhulu khona ngale ndlela bazalwane kunjalo ke bazalwane izwi ilona kuphela bazalwane alike igama iduna enkulu ebona kwenzekileyo yadumisa uNkulunkulu yathi nempela lowo muntu ubengolungileyo zonke izixuku ezazibuthanele
kwabazalwane bonke babekhona ngalo sikhathi kwenzeke imanga kuthiwa abazalwane kwavele kwashwa imini izimo zashintsha abazalwane lesi isikhathi esisilindele abazalwane ukuthi kuzofika isikhathi lapho uJesu ebuya khona abazalwane ezolanda ibandla lakhe lento lethi nayo lolu uhambe sibheke kulona njengamanje ethele ekhambeni kwethu sibheke lapho uma bengukuthelela uyobe ungakadluli emhlabeni bazalwane uyosekhona mume omunye walabo uyofika ahluthe ngaleso sikhathi akasazi kuyokwenzakala kuyokwenzeka into efanayo uma sebuya kuyokwenzeka into efanayo bazalwane kuyokwenzeka into efanayo kuyodumisa kuyohlwenini kuba nombane oyoshaya abazalwane uphuma empumalanga ugcwele uyoshona entshonalanga izingelosi ziyobe igcwele nomkhathi wonke bazalwane icilongo lobe lokushilo bazalwane lobe ikhale njalo icilongo bazalwane uJesu uyobe sebuyile kepha lapho bazalwane abayobe sebelungele lokho bayovele basuke emhlabeni bayohamba njengo-Enoki oyovele okuthiwa wanyamalala akabonwanga kwasala isithunzi sakhe yena kuphela sasala isithunzi sakhe kwesikhashana kepha wathi mayosithela naso sasithela bazalwane sabe wena awufuni yini ukuhamba kanjalo bazalwane uyojoyina lelo bandla eliyodlula emkhathini lithi ukuzinza kancane lisigeze khona selizilungiselele kuyongena emaphakadeni bazalwane sengomunye walabo bazalwane sekuthiwa seniyagezwa manje selikhipha konke lokho okunye belikade kunihaka emhlabeni kuthiwa kudlula khona isayinihola inkosi uJesu Khristu bazalwane masingafani bazalwane noPawuli okwathi uma bekuthi usathunyiwe ukuthi makaqhubeke nomsebenzi ukuthi ashumayele izwi ngoJesu Khristu